Сиздер болсо Зияш Official каналын көрүп жатасыздар. Андыктан экранга жакын келиңиздер. Анткени бүгүн өзгөчө тамаша болмокчу. Assalomu alaykum. Aka, bu qayerda? Bu. Sumkamni bir qo'yish, aka, sumkam. Sumkamni bir qo'yish, aka. Ey. Aka, prak. Өчүрүп койгуламы, чыгарбагыла. Роуду калтыра, бул общественный место деп коет го. Общественный место мындайларды жазабагыла бизге. Үйүн фокустар бар, а? Ассаламу алейкум, кадырман кыргыз элим, котмандоо күнүңүздөр менен. Сиздер болсо Зияш Official каналын көрүп жатасыздар. Андыктан экранга жакын келиңиздер. Анткени бүгүн өзгөчө тамаша болмокчу. Бишкек шаарында жашаган тургундарды жана конокторду өзгөчө тамашага салабыз. Алар болсо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды канчалык деңгээлде коргой алат жана аларга жан тартып жардам бере алат, ошону текшеребиз. Бүгүн болсо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдын образын Каске жардам берет, ал эми урунун образын болсо Нурсултан жардам берет. Андыктан биздин каналга катталгыла, жазылгыла, лайк баскыла, биз менен чогуу болуңуздар. Барыңыздар, көрүп коюңуздар. Assalomu alaykum. Ва алейкум Сум салам. qayerda, байка? Сум ой жакта. Sumkamni bir qo'yish. Sumkamni bir qo'yish, байка, сумкам. Достор, дал ушундай тамаша салабыз элдерди. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Gum qay жақта, байка? Gum? Sumkamni bir qo'yish. Sumkamni. Азиз, сен азың кет? Азамат. Бұл деген. Экспосекс. Молодец, жігіттер. Кет камера тұр. Қолға тоқ. Жестко. Келатқан франк көрдіңіз бе? Assalomu alaykum. Bayka, gum qayerda? Ha? Gum. Sumkamni bir qo'yish, sumkam. Sumka. Фраг. Нормально, Я заметил, вы сразу посмотрели. Жақсылық айтқан. Ладно. Ютубтан көргілі мақұл ғой. Қырғыздардың реакциясын байқайын отырмыз. Қайдылмасам тұрмақ қой деп. Assalomu alaykum. Gum qayerda? Qayoqda? Sumkamni bir qo'yish, sumkam. Sumkamni bir qo'yish. Aku suka banget. Mana sok.
Assalamualaikum. Gum қақта байке? Gum? Сумканы алып алайықшы. Пранк болып отыр екен. Assalamualaikum. Gum қақта байке? Gum справа. Сумка возьмите, сумка. Сумка дайте. Пожалуйста, сумку дайте. Assalamualaikum. Байке, гум қақта? Гум. Сумкама бір қойшы байке, сумка. Сумкама бір қойшы байке. Сумкам бір қойшы, сумкам. Сумкам. Қач. Брат, молодец. Так, ютубтан көріп брат, Қырғыздардың немесі тексеріп жатқан. Қандай халық екен? да. Қашқойдың атқан кетпейді. Assalamualaikum. Байке, бұны қаяқта бұл? Бұны қаяқта? Сумкама бір қолашы. Базар. Ютубтан көресің бұны, Қырғызстанды яксасын байқайын отқамыз қандай екен деп шуға. Қайдыгер қарабай бұйын. Все, рахмат, Assalamualaikum. Байке, гум қақта гум? Гум. Сумкама бір қолашы, сумкама. Сумкама бір қойшы, байке. Чо. Базар. Молодец, брат. Молодец. Проверь. Алай жеттім, өшті. Assalamualaikum. Гум қақта байке? Сумкама бір қолашы, сумкам. Алып қойшы бұл. Брақ. Сен шыға болар. Жақта камераға қолға қолы. Олап кейбе түнде қарап қолы. Assalamualaikum. Байке, бұны қақта бұл? Сумкама бір қолашы. Сумкама бір қойшы байке. Сумкам. Бір қолашы, сумкам. Сумкам, байке, пожалуйста. Assalamualaikum. Бұны қақта байке? Сумкама бір қолашы. Сумкама бір қолашы. Сумкам. Брақ. Жақта камера қарап қолда жүрсе, камера. Сол қолда қолда. Сондай, да?
Assalomu alaykum. Aka, bu qayerda? Gum следующий. Sumkam olib qolachi. Olib ketsa bo'ldi. Sumkam berib qolachi. Olib ketsa bo'ldi. Kim olib ketdi? O baba. Qaysi bola? Tetik baba. Xabar qolachi aka. Хорошо, men hozir olib borib kelaman. Aka, frank. Bo'lmay qolsa, yaxshi. Qanday gapingiz oldu? Sen adam ko'ramda. Просто bunday odamlar bunday o'zim yordam beraman da ko'pchi. Bu qo'layni o'tgan bir adab qilib beraman o'tganda. Ishonib qoldim da. Benim için просто men o'zim motiv kiratganda katta javob berdim. Atыңыз? Abdusamad. Abdusamad Зияш. Yes. Qarab qoldi. Endi rekord tekshirib kamera tarqaldi. Qanday o'tgan qirg'iz ellerim aytib. Tamam. YouTube'dan ko'rgüler. Assalomu alaykum. Sum vaqti ekan. Qanday sum nasıl shopping qildi? Sumkam olib qolachi. Vayka, prak. Өчүрүп койгула, чыгарып алгыла. Роуды қалып бара. Бұл общественный место деп қойып қойды. О, общественный место мондайларды жазап алгыла бизге. Жуйспайт. Неге? Азыр роуды қалып барабыз. Ардактуу мекендештер, достор, бир туугандар, ушуну менен биздин бүгүнкү тамаша аягына келип жетти. Бүгүн бизге жардам бергендер Каске жана Нурсултан болду. Ал эми күч органдарынын жалпы кызматкерлерине терең ыраазычылык айтабыз. Ар дайым ушундай элди коргоп, элдин кызматында бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ал эми кыргыз элим дайыма ушундай кең пейили бойдон жүрө берсин. Урматтуу достор, дагы бир жолу айта кетишиберсе, биз бул тамаша менен эч бир адамды шылыңдайын деген ой жок. Тартым берген Аллахым, шыпасын да берген Аллахым. Андыктан ушул тамашадан бизден катачылык кеткен болсо, туура түшүнүңүздөр, кечирип коюңуздар. Биздин каналга катталып, жазылып, коңуроону басып коюңуздар. Биз сиздерди сүйөбүз. Кайрадан жолукканча, ассаламу алейкум.